Muga mutegeri wetu wa Weru TV ingo kugwata ugeni o kairi kimibango wetu ajarikone oni na rwari etware akwa ikendjoy na ingo boretera irio biria buterega kuona bare bainge benu mutegeri wetu ni biji butona kemeru tubietaga kithanda kembu bakabieta ngoja mato na antu berietwa mithemba ngoja mato chietu tukaria na itema arafu turugire spinach aja mbere kwa mutegeri wetu ndina intobiria ngwenda turuga na bio spinach yetu teu spinach ni wiji iri na vitamin A ya kurigarania na spinach nitethairia kinya muno kimanto ya eyesight. Spinach kinyo kathithia spinach juice okami blend yere yonga nitethagia kinya kuongera ndamu kimwiri ko spinach inyani utibatie kwebanana nayo aja twina nyanya cietu chiriu mutegeri wetu aja twina ginger na twina kinya garlic ginger niyo tangawizi na kimero na kitunguu saumu na kimero ana gitunguru gietu gya kawaida mutegeri wetu of course tutiumba kwa kachumbi arafu twina tomato paste ile gatutetheria kuthithia sauce ile kale irio bibi yetu acha mutegeri wetu twina kiria twetaga rosemary na niyo eu aja twina parsley na niyo eu mutegeri wetu aja twina vinegar white vinegar niere yau aja twina multipurpose flour kana mutujo wa ngano kawaida jure jotumikaga kuruga chapati mutegeri wetu aja twina jahe kana black beans jahe chiaku utherukie mberema chithirwe yete nuje jahe ne ikaraga mathaa jana itira ya chiakwa ichitherukie twina ci tayari na rikana mutegeri wetu jahe cithagirwa ci very rich na proteins na ichirio pia tumenyeretie na aja mero mutegeri wetu aja twina mutu jojo imutu jwa ngima na rira tukuruga kithanda mutegeri wetu oni mbendete gutumira mutu jure jwa kithi chungwa jure jwe na nutrient chionde na jure jwe na starch inganete ira itiriti twe jam nontu mutu jojo itiriti jam mutegeri wetu niyo njega ya kuruga kithanda kenda kiuma ka igita ria tene mutegeri wetu tutethagira twina ithi bibi kunande bibi kurita jam na bikarita gichao mutu jwa kithi yothagura jwe na kila kitu aja mutegeri wetu kwina nyani iria mbendete sana tacio stinging nettle kana nyani cia thaa mutegeri wetu toria wije itiandagwa mundene uria ikauma ugire wikire ndawa wikire fertilizer kana wikire ithiro wina kamunda gaku kena mbore wake uande nyani ciaku ikaraga ikiumanaga itengoga nyani cia china inya muno mwiri ci reduceaga blood sugar kie kuru baria bena twara tunini ukagana na nyani ici nontu itethagiria iria ukarita iria ringani nontu bwakana gaku na tigane wake ina mantu ja maingi kinya ki mantu ja kuthongoma tha itethagiria kinya mitundu gukura na mantu ja maingi nyani cia tha kenya ni iria ingi yonde mbizi cia kienyeji nyani cia tha itia kiriga kimwiri waku aya nao mutegeri wetu twina liver kana itema no tumire itema ria ng'ombe kana ugatumira itema ria mburi na rikana mutegeri wetu itema ri very rich in iron na iripateria kuliwa na wingi nguruki ki kurubaria barito anontu bwa the fetus na ndi mutegeri wetu ndendo kuoni uria karuga kithanda giaku na indibwirire irio bibi bitije kene muno jokia sufuria ku mutegeri wetu au jokia sufuria jokia gitunguru kimwe au jokia gitunguru mutegeri wetu ikira maguta jaku ja gwatage mwanki na ndenda turuge kithanda kana ngoja matu kithanda kana ngoja matu
igintu rahisi sana, rahisi sana. Yukia gitunguru gyaku, yukia gitunguru gyaku, yukia gitunguru gyaku ugitange u no baterie kwithirwa wina runji rwa mwanki mutegeri wetu gatwikira runji rwetu rugwatage mwanki na iruru weterete maguta yaya no gekira maguta ya maingi na ukethirwa wena thina egutumira maguta tirasima wikire maguta gikithanda mutegeri wetu indi gatwikire gitu kenda kiumba kwendeka kinya kintu kiji mbithi gekia gitunguru gyaku gitunguru gyetu gitete na mbere bwega runji rwetu rukutheruka rikana thaa no wikuithie yukia runji rwaku na thaa yiku yukia runji rwaku rwa mwanki rikana runji rwaku rukutheruka bwega 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 runji rwaku tiruru ija wikire kitheku na nikenda nandi ukimihandu ikombo kuithia ikeyo kuithia irire watherukia vegetables mutegeri wetu ugata runji ruu ugutejaniria amwe na minerals cionthe iria ciithagirwa iri ki vegetables irethirwa inyani iriku kana iriku ruga gitunguru gyaku mwanga ke soft na mutegeri wetu ndio kuruga gitunguru no te kwenda kirungura ukarege kaira tunje kidogo kenda kia bwega na kia soft ugekira tunje kidogo gitunguru gyetu kie bwega na kie soft na gitunguru gitea bwega kie soft gite na tunje lazima wikire gitunguru na tunje kidogo mutegeri wetu itukwenda kithanda gyetu kithirwa kina radha kidogo gikia shubi kiasi turetumira teaspoon imwe eshumbi turetumira teaspoon imwe eshumbi na shumbi tutathirania nayo turetumira teaspoon imwe thaa yeku nitite na mbere na kuoroa na gitunguru na kio gitite na mbere na kuya kunekera gitunguru gyaku mwanga kie blue na kie soft kabisa mutegeri wetu thaa yetu ni oroere na ukethirwa tena mbrenda mutegeri wetu no ugitange theje na ndeka riuju ukagitanga ukamikira na no tupatu twina mbrenda jukia theku ikira ke mashini yaku ya mbrenda wekira ke mashini yaku ya mbrenda ikira turunji kidogo twa mwanki na kenderi tarangi yeyo kabisa yukia yetu niyo yu iri tayari tegera wonera gitunguru gyaku gitite mbere na gitunguru gyetu gitite mbere bwega mutegeri wetu gitunguru gyetu akwere ikiyire gite bwega turenda gitunguru kie gitunguru turenda kibire buru turenda gitunguru kibire yukianja hisia kurikana ingonja mato tukuruga kurikana mutegeri wetu ingonja mato
tukuruga izi etagwa ngoja matukana kimero igwetwa kiganda ikira njahi wikire njahi ciaku igwate mwaki kidogo rikana njahi ici ta mutegeri wetu katukwenda njahi gwata tumaguta kidogo gwatanira na gitunguru na kenda kamukimo getu kana kithanda getu kethirwa kina ratha bwega njahi yetu nandi igwata mwangi bwega jukia nyani ciaku mutegeri wetu nyani ciaku jukia ikira nyani yaku kitha kinjahi nyani ciatha kana no utumire nyani iria cietagwo cia marenge kana ugatumira nyani ingi cionthe iria irugaga kana ikimaga irio jukia runji rwaku rwa mwanki mutegeri wetu rikana ikithanda tukuruga jukia runji rwaku akira runji wina mwanki akira runji mabwega akira runji na akira runji ana ndirunji rwaku ndagika imwe igiri rutheruke rikana mutegeri wetu turiruga kithanda kana ngunja mato na runji rwetu turiru kutheruka rikana mutegeri wetu aja twina njahi na aja twina nyani ciatha na twina gitunguru na ibiobio na itwekere gachumbi na nikenda kithanda gitu kithirwa kina taste jokia mutujura yo gwirire nande mutujwa jwa kithi jwa ngima irugagwa onkima jokia nande mutuju waku omik shua kanotigire mutuju waku iyo gukunika bwega iyo gukunikira bwega uria urugaga ngima nande mutegeri wetu tu ojokia mutu nande jo waku ukimye kuanza matu siku na goja matu itirugagwa na mutu itirugagwa na ikwashe irugagwa na mutu joa nkima uwo nandaruga na mutu joria mwega no kethirwa tena mutu jo wakithi mutegeri wetu kiga mutu jo jonge jo ngima jo kawaida isasawa mutegeri wetu ni kuona tirasima withirwe wena ikwashe njeku kenda uria kamukimo na kamukimo gaka tugwita kithanda unyenyie mwaki kana nutrients inyingi sana kimori orugaga kimeku ukimebwega komeka kethirwe komi kabisa na niko kauna ndi mutegeri wetu kithanda gitu ikio kiugitite na mbere na kuya kithanda gitu nande unyanyie mwaki wike nande au nande kenda kia bwega nande ndakamwaki kanini kenda nande tuendelea kuruga itemari yetu kithanda gitu ikio kiu nyuma ya ndagika 20 kana 15
kithanda gitu mutegeri wetu ikire kunikira no nyiye Mwanki mutegeri wetu kithanda kigetu tukaria na netema na ingwenda gukoni uria ukathithia itema riaku itema jukie itema riaku itema irasi marithirwe fresh kabisa directly kuma ke mbuchari na irio riu jukia itema riaku urigitange na njira ya two stripes hitange itema riaku ntu itema rirugagwo na ndagika ingai sana itema rietu na nditira riu tukuhitanga rikana itema irithagirwo very rich in iron, very rich in iron. Yukia itema yaku na ndio gitanga uyukia bowl eku yukia bowl urekire itema riaku ki mixing bowl na niyo iu nandi ki mixing bowl urekira ki mixing bowl tukwenda kuseason kidogo itema rietu season itema rietu tukwenda emwigwatirau itema teriu oyukia itema yukia chincha na tio iji na garlic nayo gatumira kinya chincha nyingi no itema rietu ritingi muno wekire ki blender oria tuthithagia blend eyu mutegeri wetu inchi rikana mutegeri wetu no ujukie gatiri ukaringa ukajukia gatiri ukajukia ginger eku na garlic noka ugakima minyiria ginger na garlic eru atumira kinya nyingi turenda tu season itema rietu ginger na garlic cina properties kinya cio cia kurigarania na cika mwero kinya gaka thongi ni tumaa kinya irio biga soften yukia gacumbi gaku tuthithie seasoning a teaspoon kidogo rikana mutegeri wetu kinya cumbi utumaira cumbi kuringana na irio birio ku prepare ikanya meku ndagika imwe ijiri na ndagika iu imwe ijiri mutegeri wetu yukia pani yeku kenda garlic yomba gutonya ndene me ndagika ithano mutegeri wetu kenda garlic na ginger yushumba gutonya ndene yetema na mutegeri wetu ukauma aure nyume ya ndagika intare itwijite kuona uria itema rietu rikarugwa kenda ritania bwega na irio vyetu vya kithanda bwega. Bwega ingo kuwata ugeni okairi mutegeri wetu rikana twe mubango wetu ki rikone Weru TV na itukuruga kithanda gietu na itema rietu na mbere ya Twitter
break mutegeri wetu itukuthithagia itema na itema rietu tugwikira ginger na twikira garlic na twaya ndagika ithano kenda itonya ndene penetrate ndene na isikarire o isi penetrate ndene yukia pani yeku mutegeri wetu o yukia pani yeku wikire maguta na rikana ririo kuthithia ukuthithia deep frying ije tutethithia deep frying tukathithia just a bit of shallow frying wekira maguta ya maingi muno kira maguta yaku kiasi maguta kiasi maguta yaku yaye mutegeri wetu maguta yetu yakijaga choka gitema riaku nuko na itema rietu kinyairie chinjirie kala urinde ginger na garlic isitonyere ndene na ukethirwo tena machine mbugire no yukie gatiri ugakima kima no gekira na ikagukana o yukia mutuju waku na ndi juria yuangano multi purpose flour tuthithie kiria gitagwa coating tuthithie iria itagwa coating no kethirwo wi muntu uria wendete spices inyingi no ongere spice irio kwenda aja nandi itema riaku itema ribati kurugwa riri coated ugatoske flour ojo na nikenda juices yu kana piria twikire ndene bie ndene bie completely sealed no kona mutu yo sirire itema rionde juices cia itema very soft juices cia yo ibati kwaga retained ndene kana contained ndene na nukona nande itema rietu rikwa contained bwega maguta yetu yetete na mbere kuya na tuteterajagia mwanki sana iwa medium heat kende itema rietu riandene bwega maguta yetete na mbere na kuya tukayukia itema rietu kenda tuthithia nande twikira riko riri bwega maguta tena gwate mwanki kiasi na utipati kwithira wanjara chiaku kinya china runti irio kudila na maguta nundu no ya splash yaga kwithio thio yukia itema riaku no kuna tutema twetu tudonki itu strips gently ugekira ki maguta ugekira ki maguta no ugekira maguta tena kamwage kidogo ugekira jana mwage kidogo mutujuka jukauma ende ugekira maguta jena heat teunande mwangi kajo na te very hot uria umba gwikira itemari kaya rite pembene ende mwangi medium tunatemari akuri onge no gwikira excess flour gwikira mutu excess na ririo kuthithia this kind of frying utibatie kumamaniria nyame igere yingi ugekira excess flour ikira mchuguria kuwete orende ugekira jiragie excess mchuguria kunande tamareto kirenda ria na brown very golden fly itema riteta process izire na tutayari riteza na ndakika nyingi itema ritu rikaya amende itema riza na 10 minutes rikegirwa irere completely Nikana itekire ginger na twekira garlic
urinde isi penetrate ndani bwega kwa utemari turi na radha mzuri. Wewe tamari yako leo dakika 10 isimame kulingana na mwangiji wako. Ndio mwangiji mwingi ndio tamari yako pole pole na ukaruga pole pole mno. Ndio uweke na kidari yako. Kalau kiri gari raha, dua, kurenda itu Maria turi na tuchekwa ndari overcook. Kurenda ndiye utani brown. Itu Maria jana ndari kwa ibacho isimame. Ibatse isimame niretse tibande mukuru sana tiri tamari yetu nangi tayari matamari yetu. Ukaanza tamari yako nangi turiko none kishua lego tani brown unaona yetu golden brown karagiga katonki na sisi tonki na rito dele boga natiriyo. Aha, ukendwa wena grease proof paper kana maratasi jari aja gwata jomagia maguta no utumire kana no utumire turena teve kwa kenda tu drain maguta chonge tukikwenda tamari yetu riumagara kana riuma mono turenda rioroi indirite ndene tamari tunandi ndene tamari tujaga itarira aja kategori yetu kakita kidogo ngira tuma irire nikutokurita jonde na ikire tamari yakuri kari ujo nyuma ya hita rekwe mutegeri wetu itwejete na kenda tuthithia sauce na tuthithia vegetables turiyanira irio bietu na tukare bwega ibwega ukauma ure. Kugwata ogeni kaire mutegeri wetu naruo turiruga itema na tukaruga kithanda kenda turia na spinach na nde na tomato sauce na ndio na nde ngwenda ku prepare na bibi bile aja mutegeri wetu yukia sufuria yako mutegeri wetu yukia sufuria yako wekire watia mwaki na wekire tuguta kidogo kidogo sana. Kana mutegeri wetu ugatumaira vegetable oil sauce yetu ti sauce nyingi, sauce kidogo sana na maguta yetu yakijaga mutegeri wetu ukajukia gitunguru no jukie saumu kia gitunguru yaku no jukie kitugu saumu
gitunguru kiu ndakigitanga umutegeri wetu nundu gigatonya kimbrenda yukia gitunguru na rikana tugwikira maguta riko yukia garlic kana kitungu saumu na gitunguru kimwe no gekira garlic nyingi kana saumu nyingi kirosida tujukia toje kidogo tumaji kidogo sana rikana maguta yetu tietete na mbere na kuya mutegeri wetu yukia gitunguru gyaku gitunguru kina arufu very powerful very powerful indeed narikana ukegera atena breda na vitane gitunguru kia gitunguru gyaku nandi na maguta kiebwega na kina garlic tugiga sauce na ndimo tugitunguru gyaku ikithi advantage yengi nene muno kuthia itunguru kana kuthia vegetables kasi jana mbwe ikaya na mbwe na ikethirwa na iritainite kana itirata the natural flavor ikethirwa iriyoku naturally gitunguru gyaku gitete na mbere na kuyo mutegeri wetu gikia nyanya ciaku nyanya ciaku na cioyokia nikana turithithia sauce iria igatumika kuria irio bietu bia nario tayo sauce tayo kithanda na liver ikia nyanya yeku nayo nyanya tukuna kile kunyari nje kitunguru gyetu gitete na mbere mutegeri wetu ukethirwa nuntu bwa gitumi kimwe kana kingi utina brenda ukajukia nyanya ciaku ikire kirunjirwa mwanki utegitangite uthigira twetaga blanching kana ulitega cau karia keguru ugitange nande wikire gitunguru no make sure ikoya buru ikoya buru ethira jukia parsley yaku na rosemary jukia parsley gachiko kamwe ikira kinyanya jukia rosemary nayo rosemary smell very powerful na very strong kinyayo ubrenda ensure ukuthia ciaungana bwega jukia wikire gitunguru kana mutegeri wetu bipionde natural na sauce tukuruga ichionde natural na si very fresh very fresh koroga chiungane ienda gikau ithano cietu ciitete na mbere na kuyana mutegeri wetu inkwiririria ukuthio ibie janga na mbwe ukethirwa no kuruga irio biaku na mbwe na ikethirwa arufu yonthe iri sawa na gutaste yonthe ikethirwa iri sawa twikirite gitunguru twekira saumu twekira nyanya cietu tumbrendete bwega kenda tuthithia sausage twachoka twekira parsley na twekira rosemary mutegeri wetu ukoria ni atia bithongo mereu kana bimatire ojo
mutegeri wetu okinya au nandi nyanya cietu ichire na already no kona nego change ya rangi yukia tomato paste na yo tomato paste ugekira iciko biri ikira iciko biri ya tomato paste yukia iciko biri ya tomato paste nayo ukoroge koroga tomato paste uniwire byaku bibati kwithirwa bikari sauce yaku ni wibati kwithirwa bikari ojo rika na turethiria sauce nyanya iri ikathongoma ikirie wamwe na kibanda na etemarietu koroga umutegeri wetu yukia vinegar nayo wekire white vinegar, table white vinegar mutegeri wetu iriku ke supermarket chionde gutinao umba kwaga vinegar iyo sauce yetu ikarioje wekira vinegar ihita nandi ya dakika 5 egura nandi ite vinegar ugekira kuringana na thickness ile kanda igura irimia kunekira sauce yaku dakika 5 nandi into bipionde biena biendelea na bigwatanire yukia nandi spinach yeku mutegeri wetu spinach yetu turenda kumisa out piria utegutumira weka kando rika na spinach riu gutumira spinach mutegeri wetu stalks ya spinach ugata thambagia stalks ya kubwega ukagitaria gitina ugata stalks ya spinach is very very healthy na ikethia na a lot of nutrients no nturia spinach igukura na ya nutrients si concentrated nguruki iki stalks na ndio kuna leafy vegetables ya buru ugateja the stalks no karie kinayo ikaovercook indagika intare tetinambere bwega sauce yetu nande tetinambere bwega mutegeri wetu niyo wikire gikamwanki kidogo sana yukia saucepan yenke eko yukia saucepan to saut nande to saut spinach na gusaut spinach kungana tuta kidogo sana gakunyore tukaisauti kidogo sana kidogo ego cover base ya saucepan you got to keep it just lightly salted very lightly watamwangi kiasi sana kila spinach yetu kila spinach na chumvi kidogo spinach yako kidogo sana kuongeza just a pinch then spinach like that and salt your spinach dakika hizi
yake igwate maguta kidogo. Maguta kidogo na yoroe kidogo. Kibanda yetu kiive na tukwenda kwigana ndirwa spinach rikana kamera ikikamiraga just salted slightly yanere rikana mutegeri wetu irio byetu byonde kibanda kiri bwega na kiacheche kina rangi na kiacheche kina rangi kibanda yetu ikiwa kina kana ngoja matushi yetu sio yu yekia kasubuni kako okay. Kibanda yetu kire kiomanga no kuria irio bibi very popular na antu baria bagukura bibi barite bwega tukio kibanda yetu tegeri yetu nikana itemari yetu nayo irio kariri ko ya bwega yekia itemari yaku nayo ulipange bwega wega ki yekia itemari yaku Rekali uno kuona temari yetu alichenjeria the color to golden brown color ya spinach na just salted spinach which is just salted na spinach itendete kwa kinya overcooked kinya nene nayo just unikire hau orikia kuthithia mutegeri wetu nukurika na irio bitu tugererie a bit dry sauce na sauce yetu tiu ire tayari ni very ready yokia sauce yaku na rikana mutegeri wetu kethira we muture wendete kinya nchini no wikire chini kiasi kisos na irio byetu bya ogorobwa narwa bikari narwa mutegeri wetu tukurugaga irio byetu bya kitamaduni tabio kidanda kana ngoja matu twachoka twarugire tema na twachoka twarugire tomato sauce na spinach na irio byetu nande biri tayari na kithanda gietu kikari uria kibateri kwithwa gikari gikiumu bwega itemari yetu nario ri sawa jukie temari yaku nario uria gikari irite bwega kinyoga tegandene no bati kuona ritina ndamu itemari yetu mutegeri wetu tena nganja riku sana na rithongi muno rikana utena nge umba kuona mantu jaja tigane kimbo pango jwetu rikone Kiwero TV noreteri ni tiga onge ikedi joy uti onge burumba gukoretera mantu jaja mathongio katuigwe spinach
spinach niyo mutegeri wetu ge kunyoroka kige kwina manau no kumenyetete buru eja kuthira nutrients na gasosi nako ka kunyorokia kendo ka nyongwa na gasosi nako igakathonge ipwega mutegeri wetu mwanga tuko ewenge egita tarire na data iji ini wako Kendi Joy kuma ke mubango twetu Rikone Weru TV.